Yengbi Punapu, Sharatchandra Sharma, Chayur Sagi, Janda Manipur, Taram Noxari. The Say Janda Manipur, Kanagado Wapamasi, Nan Hokiba, Tang Trani, 12 January 2019, Friday Nomine, Madudi, Supreme Court ki Judge Senior Most Judge Marina, Media the Tolaga, Press Conference Samaki through the Press Conference Samaki Kutanga, Supreme Court ki Tabak Kutosi, Pendre and Pogduki Matango, Madura Maram Murakanda. Isam Jaba general public singda the whole country even state chigi Manipur gi praja sing yauna kari khalamani maduga menona while bichada thajaba thamamba singdo karai bahwa phongdo rokhiba ngangna rakhiba shagna rakhiba mayam singru orakanda thajaba karai bahwa mahangi baja no haibagi matang rakhanjana tani loirang jin birbage singde agi thing phambire base Pradip Phanjoubam ni editor Imphal press nei tawpradip utaram noksari aduga tawpradip ki oida lengjin birbage se Rakesh Meihoubam director human rights law network Manipur ni audara ke utaram noksari adu ayekta thangnam phamine jerip se Khaidem Mani senior advocate high court of Manipur ni oja mani utaram noksari thank you oja mani ihan lak saptai madudi maroina nahan Friday ki thokdok se thokram matung senior most judge Mari Supreme Court ki judge Mari dun haibase media ki mang da tholok panatana atopa lambi imta leitri haibagi ama phongdok ihana na aduga yes politically kari ki side ki sum ngangna rakpadadi mari ne tawridu thagatli hai moise yam thongna phai haibai wafum su phawdui sam kharan haibase maduwaina haibam thokte media ki mang haibam thokte bas internal matter ne haibase yawi aduga even ojamani na haipai aina free press ki kenu ying tebada sentiment moi mari ki sentiment su khangna aikoi khangbi ba chungmuni haibai wafum su phongde ojamani comment thambini ihana wafum yam phajaba wafum ni masi ma अखोई सु नैनबम थोकपना जो नै मसी की थौथोक से थोकपदा मणिपुर दा सु इम्पैक्ट आईएसटीवी दा अदुगा अखोई की प्रिंट मेदा सिंग दा नैनब चुमी ना खली अदुबु अखोई की मरकता अखोई ना सुप्रीम कोर्ट की अदुगमा चौबा हाईएस्ट बॉडी सिगी लो मेक अखोई के विचार तौम की वायर लोचिंग चौबो ओरी बसिगी मकोक त लेबा जज मरी मंगा की मरकता तौना पोटनीना मसी सोइब खोटप लेगद्रा हाइबगी किनबदुना मेदाना छु फजना नैनेदब माली अदुगा अतै तै उकिल सिंगम chung citizen sing marakta chu kaya neinedab ui Manipur yedi adumpu masi neinaba yaba pot amadi oi hoje kisida leriba sida with due respect to all the Supreme Court judges moida karimta haibanata batako hoje ke lerisi tohidaba pot amani tasengbadi judges singna thore eraga judge marakta pen the bagi wafam thammi ba kholi ba se masidi tawroi da bane ba karigino haibu tawsu tawnade hai tare aina tawroi da bane hati I'm not authority tawpam thokta ba pot amane unprecedented oiba pot amane hojing life se aduna masida leiri ba pot sidi judges sing di opinion se makoi freedom of speech and expression in article 19(1) da leiri se judges sing da mukta di leiti yaudi hariba makoi di they can address through the judgment of the case. Case ki judgment ki khutang da atopada namada kadula lande haidana highway ya pot ama nate adubu Supreme Court ki Chief Justice na High Court ke suni Chief Justice na अखोई के बेंच मया मची जज अनी साबा अमम साबा को सुप्रीम कोर्ट दी डिवीजन ngaptane amani adugi larger bench ta ohom साबा मंगा साबा मरी साबा दी full bench सिने चिंगबा लाइफ करम करम कोर्ट ना करम करम बा मिवइना करम करम डिवीजन सारेरगा करी करी केस मया मम लाइबनी मसी मास्टर मसी about convention adu well settled principle amigi matungina masi chief justice ta piaba it is his privilege hairiba mayam sida thakse ka singak na amaga tonana ba idamte ke se adu gumbasina adu togodabani haibasi mani yen tokadaba adu daida amuka achou case maru oiba yamna bharat ki oiba aduga public interest litigation gumba la kanda chief justice of India masamakna मामना लुचिंगबा बेंच ता नतरेरगा अदुगुंबा अखोय सेनार मोस ओइरिबा जज अहुम मरी मंगा खै कॉलेजियम दा यावरिब सिंगसे मंगा बाव भाइरसी मसिदा मोइना लीड तोरेरगा मी अनिने साबा अहुमने साबा दि मतुंगिने यंथोकदोमनेबा अदुगुंबा दुदा खतंग भाब तानदबा अमदगी आइगी मोतदी
through some misunderstanding labor politics chief justice su tauge yauna tawbudi nattaba mali aduda adugumegi pot ama arbitrary manba haidi mathang de ta pige dabde maga tawro haidana for example justice lawyer haidana ma leiripse Shahrukhdin gi case paibse ma si justice maduki pairi ba asi supreme court yorok kanda judge number 10 court number 10 gi sina luchinga ka tawya ba adu sina chingba tawri ba si masi yam maroi ba case mo oibanina sena most pairiba judges singi marukta maji pipam thokpa pot amane ba adugumba tawrakhi de kholake de na tai Aadhaar ki matang aduga gi meta mayam che leiriba sing sida akhoi channel most sing sina paiga da base masde khatang on taina bugumba it appears to me ko mathongna rakpasi matungina adugumba tauba aduda mase karmai tawni haisi mogi adu moi manung da settle tawba yabni ai humble opinion ladi adubu yam nungai taba dune henjen madi kari kuma nungai taba mdi thon gre manung da settle tawba yaba matter ne adubu publicly masai ke press conference ki through the apam da phongdong da amina kari kumba khara di thon gre nungai taba mdi thon gre bani ai mathang ngong da lakse ge ja mathang ngong da lakse ge ja mathang hai hoge aje ke press ki importance hai simadi phajana pire ne khali mana bisa togdri ba lali chumi haigedri mi singaduna magi iroi loibada last option se masi press ta coming to the media si last option press ki important media ki importance se masi mati pire ne khali thank you tong Pradip ihan han election ning masi yes na han gi thodok se Friday the thokiba 12 January thokiba thodok se ihan han bani hai after sai gi India gi freedom matung da mating makha tam matung da yan han thokpa thodok ni yam nungai ta thodok ni chai some says Judge Marigi kano do steps to kano ni yam bol oi hena dum welcome to suai some says ke sama pai khata bai se Chief Justice of India gi magi makha pon bani moin ka toy ka warning ngai lete admain thol ngamom thok te choi sigi le ribasing kina aborom chat kanda general public sing da samam na bam di pon gabra na traga na madu yam kai hena damage thok ngai da repair to gabra chini sim ta kai kan ta hai jo ga ai sigi controversy hek thok ban te nga si phau se ban cha thok le ro ban hai ching da kan da khoi Burma border se da khoi gi function am chatan le na chap cha bi development se bi step by step pa hodre ko ka si ka chu to khar ta re adu ga ina uja ba da sum sai hai ba khoi sigi background charaw na kan da stam bi khar khoi da mani da stam bi khar ada ina se se da kitang defer to ni ma na toloi bi rang se so irang je khoi na he hai na bi yaw na ga se da si irang sina trigger ne bata sina yarta na pukhara koi mo hana manung le na potu phone pukhara na dra di hai judgment si yam senior general hakta ni yamna hana jo khoina moi gi judgment me pa dan le re khoi gi Manipur directly ke to hai ga na justice local he do is armed forces special powers act ma da ma gi judgment ga khoi pa ho kholo to na mi yam reasonable judge hakta ne khoi loina khange do press ka to thola to do kamu su na te oram has to te na ada yarakta da torpui mo mal en udari masi se ta hodra gi loitare hai moin haijab se haida koi India gi constitution India gi democracy se halak ta hodra gi yam soi batare hai na moin masa haijai hai badi haji thoi incident se koi trigger am tane koi the last straw on the camels ka camel mathak se san mathak lum le kan se da charu san pulap tu mina do charu ma gi wait ho bunga mo te phem do adu ne na moin na haijari na adu maksu chung budrai khale ta sena khoi court manung sida supreme court na da moin expose to ngi swa in sum tham na uru kan yengu kan moin kitang imagine to hai tare court manung le ba khoi justice system se le si soi yam to ni uman khiba adigi corruption le he je khoi toy na press out thona da le han supreme court judge ho yaw na si post le na khre na khoi sida local court ge hor ga judge gan sida incompetence ho poram le ra adigi corruption posi Hari sum khang le po ardarina si me asule ul agan sida hada si ta onde expose to hoje ta horosi haina torpui mos male si tanja sa chare adu mathak si ajo ko sida sum thol si hai si ke no khoi political waves su itax su ajo wa amathu idana si itax ajo wa haidi khoi political direction or political vision plus change to khoi mo ma hana le ma sidagi khoi liberal democracy gi sidagi onthok sing nationalistic oiba democracy mo puthrai si ka hai mo jang thari adana moina pan su kesani am chauna Aadhaar ki matang da Ayodhya matang sida yam thina freedom sile hendre hai mong su hai chawkum palle moina protest or ka musina adu si to kan sida khoi gi judgment sing si political will la sum nakan moi will sida ya na mo da judge su judiciary su
politics tingthangre siamung thwai hodi adi hai monda protest or ko mong ni man mi yaw mo to sira ba mayam khangor sunu kitchen controversial ore ko jara sunu exactly adi yam ni kai khumnaba aduga men senior most supreme court ki judge mari ni madudi kari tawum thokpa thokta si hanadi khangba ngaktani adubu yes kari gumba thokdok athok mayam ma uruba taruba khangubadagi khangba ngamaktadana toramba su yai habi wafam ni damun se ozara kes maroina tawum thoktawa ahan ba thokpa karing panda thokdu ase ahan ba dum unaba ngaktani sam dare kanda hana urakte huji uba yaro haisu yadi yaro nahan gi area gi thokdok su ahan boy ure judge senior most judge mari thokle press conference thokdana moigi apam pam da phongore aduga supreme court ki as a whole administrative function style se yengman ngai tre pendre karigom ngasi phongdo ogdradi sahi kungi matungda lakadaba generation chingna aikoi buthina haini ka haibagi yam sentimental obo hai sindare ise soise ozara kes karigum kharadi yengjanma mathau tai basi thijan mathau tai karai da no moi nungai thido kai na thambing kamai thambing yo masi ai aha maras mai thamjage khoigi hariba senior most judge mari sigi manungda justice selameswar number 2 ni aduga mathangda khoigi madan bilo rajan gogoi adegi kanu mathangna lakuduna madan bilo kul lai aduda justice selameswar su khoigi guwahati high court ki chief justice oirami magi court ta khoi nu case ta hui yam reasonable mini adegi justice rajan gogoi masu yamna kanu oiba gani judgment pibada yamna sharp oiba aduga thulu ko litaba minewa moi court su khoi na hoi case ta hui adum mana high court ko judge oiringa da madan bilo kur su khoi gi guwahati high court ki chief justice la ami mongon su adum khoi adum mangda khoi matam sana case ta hui ada moi singsi yamna bright oiba aduga my justice dispensation do yamna mong tana asoiba flawless oiba asoiba amta litena toroba kamuneba aduna aigi motadi moina handak press conference ka tawrise masi maina oiba yaina khali maramni kedogi bu koi supreme court of high court ge judge singse akoi gi irega leiba ain nataba jo agi parliament na semba secretary semba ain irega leibase masi nataba ultimate justice tawna phonabada moina ain je semba yaba asi tawdabani na haiba ngambagi shakti leiba kamune moise adu ultimate justice porna phonabani aduna makhoi gi manungda awa leiriba singado administration da adu ko ngana phonabada media la thoga press conference to ba sisu minsemani masi tawbam thoi ultimate justice porna phonabada institution se kanna phonabada haina tawba oigani haina idi khali ozamani maroina hujikse ngangbam thoi thokte madu internet matter ne madu adai du publicly conference media ki kari press conference torga phongtuk phom thokte aduga yes case handle tawba karam case na hana paiba kari na kona paiba haibase chief justice of india ki prerogative ta lejabani madu ai du judge na adai du yam kai hana kuting gamam thokte ka haibagi wafam somda oina wakhal lei video natragana yes thokla ngang ise kari kum kharati sukto choin leramani mokoina pamdriba adagi mokoina semdo ningba jaga sing du karai waidano aduga mokoida phawriba sentiment do khangmina bamdi chungmen thambingbra hoi hojike yam phajaba bahungni supreme court ke judges sing se loina mak manayeba hoi moi se akhoi ge all are equal ni aduga chief justice na first among equals manaba mayam de marakta first oiba ande tu manarabani Mangwanda mana number 1 oibanina mangwanda khajitang ama piri che karino da case roster se somda sanaba khonabgi da match fixing hai tare masigi khoi ge logi dana roster same se mana roster mayam na same de ade dana mangwanda pi bene ba as a matter of right oina as a matter of principle oina aduda naina rakpada yauri si adugum bagi pot ama pi hai dana mana superior oiradongni aduga mana order ma taradongni haibadu nataba mana pe aswai da khajiktarni mase khoige aikhoina micham prajana khanbada yam loba area amadi oini haide mangonda mana su pigedam na haire aduga mana pibda mukari jino ga na haibisida mana pibisida magi discretionally ni magi prerogative ni na haibisida madu gi artha se mung lai ya rule of law da prerogative ni aduga mana master ni aduga man pigedam na sida personnel mung ya de ba personnel ya deba suppose koi mari le menare aina senani aina karigam yendori na haida pradip na ai hena nungse pradip nang se law haina haibe ya deba
ꯑꯩꯒ ꯊꯪꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯟꯁꯨ ꯄꯟꯅꯔꯦ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯂꯣꯌꯥꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯁꯣꯍꯔꯥꯕꯨꯗꯤꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯍꯔꯥꯕꯨꯗꯤꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯅꯤꯅꯠꯂꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯂꯣꯌꯥꯁꯦ CBIꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯦ ꯖꯖꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯁꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯌꯨꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯛꯌꯨꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯂꯣꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ 마시 핫카레 하이드나 마기 저스티스 로야기 쿠시세 마시 야마스터스네 드는 수프림 코르트 로드나 하양 땅트랑마 막트수 따리 코트나 코트 넘버 10 나 루칭바 아두 모두 오이도이네바 아노 시기 마땅다 얌나 마루 오이저바 케스 아마 딱바 간시다 코이기 카노시다 chief justice na masigi roster si pibeda number 10 da piaba adudi moina lawri why not the number 2 number 3 number 4 leiriba mam channel pe matungi na chu hanigi former judges mam na chu chiti electani am tawri na ko pil gumba public interest litigation gumba duga bharat ponama ke nation go ai ba yamna masak na be case gumba yamna chauba ruba sing sidi senan mo sing na paigedam ne ba number 1 chief justice no paigedam ne ba manalu chingba bengta along with his senior colleagues singa natraga mana yauro haraga na mai mathang taba sing aduda tawraga tawgadam ne ba adugumbe ki port ama tawdaba se masina masai pradip na hairi biduda ai jo kitang hairage madugumbe pot ama leibaduna political influence ke question budi leiroi ko adumakpu hausikki hariba chief justice na roster sembada number 2 da chalamesor da natraga ranjan gogoi da natraga madan b lokor da makhoina lusingba bench ta makhoi yaubada pida dana number 10 da pbc karigino haibege wafam ama lakpugum taweba it appears to me aduna adu oragati Chief Justice of India na tawri ba pot ase atay mangonda politicalized tawre tawde habi question buti changmana taba mana tawri si karino haiba wahang ama laeba aduna India gi justice system sida the largest democratic country in the world ni adu waragati khati babu chingna ba yaba samam babu chingna ba yaba thabuk chi tawhum thokte aba aduna Chief Justice na magi roster sigi master ni haidana magi discretionary se personnel in to we are judicially adu rationally yengenaga adudi machumji tawudam ne aduna MOP memorandum of proceedings asima phajana semba aduga rule norm amigi makada ji hanigi chief justice amana su ai ngasi thengnare norm am set up tawudabani karmaina tawgani haibasi principle ama niyom ama niti ama guideline ama semaga tawudabani haibana ching masuda ju moine piri bachithi dugi matha amani mamangne pi bachithi ni aduda haibigi matungina machi tangna dana sumlak paja na ba aduga on that Friday numit adumaki morning da so moi hairam me ba hairam mi adu mamangda khoi high court ki acting chief justice ne puriba chief justice hangba mayam che Manipur yauna maji moi mot manana collegium na chief justice na chair toraga hariba moi mari duga moi mangana khoi Manipur ki chief justice tu lakadore no ko nupi ama thamukta ki budi oini aduna jingba mayam du moi pass torama bana ba adugi mathang sida hojiki press conference togodab nimisida mase kaino ma hariba numitu da su justice loya ki case thokma male aduda thokma mamang la khangde aduga tangtram ga da su mulera aduna adugu megi port ama lakpasida chumthokna ba natraga chumthokpati su chumthokpa hai yadre madugi semdokna ba haitare adugumba ama mokai marina haibane ba moi marina haibisida chief justice na hairaga magi comment amta pida haitare tawni chu haidaba toro haidaba adoragadi saigi pradip na hairibdo adum haina adudi sidi phungdo hobagi
tanja ama chare tumin le thoke ba response Chief Justice of India da BJP ki kana gumam tana wano mam gane habi wanata ba wano mamoya ba adu nataba adu borchu hek yeng bada BJP ki president gumba ama chenaram ba case ama ma bu thadok ki ba case adu ki matang da Supreme Court lak bada adu ki migi bench han tobado maram di hojike lady ba senior most judges si integrity wangar ba ngakta ba amuron daraga koina chela mesor suni mage judge kan ma khot pada moi manga mama hani ki chief justice ki matam dane ma de absent toy ma darshan view pi aba ai masi auroi ga na haya ba adum ba yamna mage personality wangar ba inte adig ranjan gogoi ai khoi ki awang nok poki na kwai ti gen na personality wangar ba mise amne ba hojik october di ki ma pai do rim na ba adu siba ba hojik le ri ba chief justice na ai kare na comment to no taragadra hojik war bi chief justice na iram gadam ne ba mathang da maramdi number 2 war chela mesor se mase June July so ita loira ne ba adurdi makata na November 2019 gi November bahba kanochi ranjan gogoi seleria ba ekoi puna mangna pami northeastern machani gawati high court ki chatpani assam machani adur manu era pache ekoi na su pami ba so sinla ekoi na pam pam da du natte northeastern mo na ko pam ja ni pam da ba aduna dong lak sage oja dong pradip maroina ekoi ki break lok tu gi mamang se in thamjaning ko se thok tok che thok re kamen mudi yam le kamen se mari dugi senior most judge mari ki khongpham se welcome to have so ai modmain to gum thok te not to come in front of media ka have so yauri kamen budi yam le re tawon khang ri dum but masiki nahan gi sigum friday gi issue asigi achogo matter se ekoi gi mayam mang da urabani na masiki sina the whole maroin hojik se largest democratic country in akoi sudum isana yazari kanago mayam sudum claim tawri adordi judiciary system se the public ki faith se kharadi manghan banatra kana masi koi thaje ningai obra ka haiba question namdi thon gadra sini nahan gi issue matters number more kan siu dang sai hanagi su judicial system se hanasu criticize ori am yauni go samna khain do kai system se phatre haibi pose samna hada structural level su samna hada koi thain gi haurupa contempt ki system contempt of court adaga assembly ani sini torisi contempt le helis kada no haibi question jam toina hangna khar pone kada we hendo thaina colonial rule matam na leramba e moi authority me moi leo pai kam go question to ya handa bagi ya to hek yadra khoi haibda indre phuni haibigi monda chatlamba law si kada haibo chan doino haina hangna bisi kuire na contempt kaim kan the contempt of course da sai aham hodo kwanda advocate mani tamon haibi khidne khoi press in discussion like this ki yure sune harina kada we don't dhap tar mi on da achumang ba da su issue me puthoga nei na bisne handri no high council high contempt post le ba assembly post ngai assembly kan thok ko ne no kan da contempt ja bai pot le ni nya mayam se dum khautuk ja nei ba si kada we thamdoi no hai bisi toina hangna khar pone khoi hana gi khoi commonwealth countries de hana british na parliament le ba king si post chana le na si to ka do ni ka hai bisi am toina yame sum laina hana ki issue mutang se da particular case hajik thoi case gi di ma gi background jam le jare ko si background ri hena tong na sang yam na sang ba background am le ri hai bisi khoi ko bom thok khale du ka hajik puthori ba case puthori ba judge mari se moina khali se so adu mo khalam ko dai khale angtang di ka si loi puthoga angtang di sitna na homina se hayo mo se ke no sum namsan lak pa me am ko lower court e horga pa higher supreme court hol yo gan se da manung da gan si calling kakat pa na tara hait tabagi corruption to we posi am te re hesi moisu adum u le ni de pradan haino sam to ya horboni pena da judgment pena da bagi posi am to ya ona horboni si pen dis ne kari no ha kan sai procedure so bagi adu ga manungi judge si da moi discussion bi kan discussion da sin da bagi so me am sam to totally posi kan si da angdan clear ta ho si habi mo ai sum over the digo mo sa gi particular case gi bi am le jagre ma background jam le jagre ya na moi judge Supreme Court Chief Justice yaning da bagi khoi mai mo yaning da pot le jagre ko ade lady ja moi puthoni posidi asai moi na adu ngata oir magari manung da mi criticize on kan da moi gi procedure yaning da boy gi manung da moi settle do jaga do ni ga high posi chumum the nata bi me am support ori si me am support ori moi to handa to ori si phare hai si hana su noi to yam le hiduna hana to hori si phare hai re ne ba
hada kisam oiram ga di moi madwan sel tawram le sin jagi no pei kaido na press ma butor no ka hebse adai ga sai sarana hangi question da mayam mia praja mi na chang ta han ga drai do ai di moi ta si mayam na chang ta hi do re adana on kal hoji habi mo do male ta sin hair ga di ba chang mayam sum ba yan na le ra ga di akoi na justice system mo isi sum yan le ra ga di mayan usilaro usita basi ki na phono na rabdi aro kana hadi moi na thaja dana san haidring sai akoi manipur makta da case so thori press lo na han hai mo lai do so press la khangal mayam khangalo na ta kana ati ko ati mayam le mayam underground ko ni khande da ta horo si ko zalo kana pi hatinga to kani hai mo da sum lai dana sum mayam song dang phaja ko han si ang dang di mayam puthoga khari kai re aduga khoi gi revolution am to kan da awa khan nang di adi hai adugi philosophy da changla khara awa na khara nang da re khara khoi khidang khang da re adu ong da hodra di sokchal kun henjal ni haidana chongthok da mayam on ta hor se to ko mo male adunu su support public support kamu um le na to do kamu sai procedure soina bani moi gi chief justice ka moi sen ne to ko do ni sai gi amani hai ba first among equal ga moi gi British cabinet system gi si gi philosophy ni adu moi na cabinet se da loina equal ngatani minister krim equal ni prime minister first among equal hai bi mo da wer mi se ada mayam da nainaraga soina ba yaroga so cabinet no so wer ga di nainaraga ung chun thopi ai ada amapan yodring da hai poto mai to da court system zil leram bi ai adu ngata wer magadi sai hai chumme ba press cha su moi mi se nainaram losin jalum no phei haram bi ai adu na ta moi tholei si adu na ta na ung chum tho si chum tho da di leba ki ga si pa mang ta re haji cha thai si leba ki pajana court thaja tham si thaja thamak da bi mon le re hamna hai ro case ma cha me su media yaw case mo da su case media ma thak case so pau phom bi case so hajum ka eno te wire ga dori ka si ami sai ma chan pa na karbaran to da sahi da hek bjp sarkar langai dina je tha kya no ma da 1500 times ma ke assets expand to ga na ki kanam iro gi mai ma ta case to da later accept ko accept adu admit to ko na ba to ru da hajum ga mu je mu ye le mo amai to na merit litaba case am loksal laga hai political leaning lai da loksal roga ko na to pa khidang yaning da kamu ko to mu kathale ado court ma masen khanna ri ngi da paja gi fet mangsal lai na ko si asa mana hai am to hai mu chang lai na si me ase mong court na ba khoi gi constitution law constitution yaw si matung interpretation no court sin to raga si matung ina justice spend to si hai gi mo na jatha bisna me gi paja gi थाजबदु खाइ हेनी हैदना चोंथोगनु तरक माल अदुना मयान मरिन ले हाइ सी आइडी यादिङ एता सेनाबा ओके थैंक यू ओजरा केस लाक्स ब्रेक के मतुंग लाक्से गेजा ब्रेक के मतुंग दा इंपैक्ट न्यूज जेंदा मणिपुर येंगबि पुन मखि फम दा थुन पुदुन लाक्सके इंपैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो ब्रेक के मतुंग दा येंगबि पुन मकपु अमकन तराम नोक्सरी ओजरा केस तों प्रदीप ना थंबिरक वाफम दुनि मदुदि नहानगी इराय नुमित की Senior Most Supreme Court की जज बनिन थोला कांदा तंगाई फदना मीडिया की मांगना थोला की बसे मसी की तंजा से नत्रगति मस्ते थेंगदा रगति मसी एकोई की people's की faith towards the judiciary system of the whole country से मसवाई दा एकोई ना कितंग लाहोग रगति हेन मांग पो या फिल्म ले रे कायन खलक पदगी तोरमो रे बा हाइता कई मो थंबिनिंग मसे इस माने थमजे मरम मसी मीडिया दा थोरकदना हाइबगी असो मरम अहाम मरम मना केदोगे दा जसी आइन चु सेमंग बकामुनी मोय इंटरप्रेट तबुद नतना लो इंटरप्रेट तबुदना लो जु सेमी अदबु लैबा मखोगी पर्टिकुलर इशू से मीडिया दा मोय प्लेस तब इशू से मसी मोयना कोर्ट मनुंग दा फम्मगा ऑर्डर म तारगा सि तौरो होय मसी न सुमे सि लाले हाइदना हाइबदा ओइरो यारोइदबा अदु मगी वफम दु लाकपनिना असु मगी मनुंग दा लैबा मोगी थमोइदा फावरिबा असिगी सिस्टम असोइबे लेरे हाना फावरिबा दु सेमबुकनबगी अम तंगारबे वाइडी मदु मियाम दा प्लेस तोबसी दरकार ले अदुगा अखोई इंस्टीट्यूशन सिदा लोगे जजुरी अम तंगारबा खै चाबे एपेक्स इंस्टीट्यूशन सिदा मियाम न फावरिबा साइगी ममांगदगी कनो मयाम मा अदुम तोंगान तोंगान बा सोर्स मयामदगी सुप्रीम कोर्ट की करी ममांगदसु अखोई जुडिशियल कोलोकियम जुडिशियल अखोई कोलिजियम न जो जज खनबे मितांग न सु मजु ओपेक ओय मसिगी खनबगी मोंग सी मोंग आदि सिस्टेमेटिक ओय दे खोते न इवन जस्टिस सेलामा सोरना कोलिजियम दु एब्सेंट दउदना ए असिगी कनोसी ट्रांसपेरेंसी लेटबो आदि यारोय काना दउदना तो मयाम सु लेगे ममांग न सु अदुना हंदकी मितांग सिदि मसी
mayam da khangan bagi tangai boda basi lay aduga khangan basina masi ahong mo purak na bagi su lambi mo oigani haina khalaga tawbu oigani habisi da I thajai okay oja bani maroina sum hujik se matam se atuki matik sense tore madudi karim kanda lower court ogera high court ogera aduga apex court ogera court ase we need to pay highest respect it legado bani aduga menona kantem ka hebawa pham su ta sing bukan mase kihan ba khangan ba machine men bagi mong man ba sing kari sing khar phawna rak pa ibana top country sing kai de phawna rak pa sing se ujamani swai gi keno se kamain thambini kantem of court se adum leibadi chumi kaino da court na haibadi indragadi adu court leibi alta thoro yaba aduna sarkar da marwena asum chuma je pangtho sinang la na happy chema che lotho asum je mai phomom to phangalo haidana direction and peri ba antena unless higher court ta ko koi high court na pass to boragana supreme court ta chatlaga madu thingu ba state to ba natragadi hojiki hairi ba ko na pass to order se masi pithok pataya ba adu pithok taragadi court leibi ma for example koi handak chi compensation high court na pek ang county ke lak tare piba si yam tawriya ba asi piba da chahi ma pisala anu ne state government na or pi ke do central government na adu appeal su tawranu ne adum leiba tarabra ba aduna appeal to kun to appeal tawre ga lak tare piba si yamali natraga pibum thokte haidana higher court na thinga aga tawba ama adu natraga di appeal su chata ba special pi su chata ba adu raga di kantem chu lokhataraga di state government na adum leiba taya ba aduna hairi ba port mayam do leibanina kantemo courtsi afaba sason tawba mapum dadi kantemo courtsi kaya leite malam di court na piriba direction se reasonable direction oigadabanina ayambana reasonable direction oigadabanina madu in bataya ba aduga in madu ngamoi dabu waragana yamna financial problem ai balupa karo lising ama changma khotpa oirone prama amne yam chawba ma adu raga su ko ta haibatai dala aduna adu migi pole adu lebanina kantem haibse chami khoi british ki oiba colonial oiba mogi judicial system hojik su dum british ki ayam bai khoi puri dana pa IPC SRPC evidence act ayam bu de khar ka semdo e adu mapung ni moi de lawraga tawrimna ba aduna maram de moi china kwai de chawkat pa khoi kanu amu ora state ama leipak ama aduna adu migi pole da kantem of court se court na hairi ba court na thauda ba adu se adu mami du purakadamni high court na ainami matungina adu madu laksin namba pot ama leitragadi contem do leitragadi amu potu oiba yararoyaba aduna contem proceeding se masilain mamthoi aduga hojike hairiba masagi aige panel member anina hairido hojike hairiba pot sida press ta koige adugumba media da chatraga sumanung da yadrabjala aina haibasida sai maya mama khara soiba amot pe ke wana taba ko amot pe ke chanya thumda ge ngak na taba adu gi warum da na taba da khara macha soiba mayam se masigu megi lairi ba pot mayam si haneki si da phongdo over na traga di madu upai li taba adu na su oigane khali maram di political party mani cabinet masem ni MLA masem ni koi minister se lok thok si hairaga moi pulap na no conference taudana party ga high command taktana tawya ba poto sidati adu arise tawde moi kun mangal lei da kontra gi matak lei bam tok na je kun mangal lei basida moi marina lemori bazaz kun na do haure raga loktuna raga tawba adu megi mechanism ama leite aba leita banina hojikti lahen ba chumya khalle adu megi guideline ama karmain toraga roster tawni karmain toraga kali tawni ha haibese aduna adu magi leita ba pot aduna moi marina suppose meeting magda so koi any organization amada function amada party gi oiro natraga club ki oiro koi gi mayam soi torerga soi khomaga meeting koraga adu malok thok ta ba hin lady dana mase judges singda judiciary de adu leita ba chief justice na katang asoi ba ma tore adu de lemori ba koi myam na tore ne si adu mi pot ama leite ba aduna upai leita dana tawdi tawfam di thok ta pot oraga so last resort oina kaino se media gi mateng loraga ajang sai Pradip Phanjoubam na hari do adu gi matung ina masi khara chum to hobi yanana ba hen thagi dana ba haidana tawba jani aduga madusu
moi masen chen thi jana solve to gani id hanana su ngarang through free press day appeal to jagara as a lanai member lanai sena advocate amo oina ai thante gi oina mase full court phamaga matter si settle to gadabani mase bar council of india na su haire full court phamaga settle to biu aduga public interest litigation gumba maru oiba sing se number 1 chief justice na pai biu aduga hayeng gi laiba sibaba justice lawyer gi do bauba magi case to chief justice na pai haidana atudi appeal ni ko paiba pai de it is up to hayeng kali to gade ge do ko na lakani aduna sigi matter se adum solve di to ge ni adu miam da khangal lam se asina koi puna makna puling loksing su oire aduga court na karigamba mot manada ba khona da ba thora ga di bar council of india lady aru state haragna state bar council lady adi bar association lady hariba mayam siga su judges singi marakta mot manada ba khona ba judges singi marakta bench ki marakta problem lakpada always bar je asige chu khana bam thoya bisma chai na mot oina thamni okay ozara case election ni semro na bar council country also do have sagi bar council eri state ki karigi state wise dum madu structure same follow torgodum lady hai ba sing sigi in hai mogi ke hitare moina kanna thawai yon honaragadi men hojik 4 judges of supreme court 4 senior most judges of supreme court coming in front of media is a again serious matter ni wasai se tarai tum le thukuri chum dong one day we need to relook hai bani reform to bom su semtok pui wafom su lai oja semtok pase ain hai jaina bar council ki karigi involvement da semtok pungam bagi phibam du leijabra sin mache khoi gi judiciary wayen thoda gi thabuk sta bar am su bench ani ji pullaga wayen thoda gi thabuk si mapung phaba habi du ori bani aduna akhoi gi bench adi judge gi gano se masida to busida mkhoi magi marta pena da khona da mayam yorok ba aduga system itself to da maduna justice dispense to da akai ba lakpa khopa lakpa matam sida akhoi masi bench kaktana to jagada bani haina le thobui muta khoi bar council of india aduga state single leba bar state ki bar council sing su proactive role lodana masi to rogadi phagani ne haina appeal to ba suggestion to body it is a need of our ni haina I thamjini okay Tom Pradip Maroina political angle they political side sing yamna my magi agenda lejer bayan khali kan bada some says political karina khoi supreme court ki judge mari si political party sing na so income da unaba khona bi film lakhu male do aida unaba yani yaro unabam to ithokti kai bi wafam su lakudi male so far as reforms is concerned yes kari ko khara di leire nuai ta khara di faure aduna ni feelings lakpadagi adugi wakhalon du gi media da lai sahibni tamo best suggestion reform se leiba hojik khoi gi sene advocate and shooting link in biri kamai thambini tamo just suggestion aap ekitang kanoga saigi aina haive contempt tang se contempt tang se ekitang thingdoge asena contempt hai kan se na khoi gi court ki judgment am comply to bi complaint to risk kai de adudi punishable offense when risk kai de aro tabida aina court ki judgment is kitang noi phati gen irogi ngon condemn chara ga adudi ai ngon wangang no haibe mo na adu nei ni di haisna ba ai ngon wangang no ngang no haibagi condemn ki power do adudi kathaga do ne duga court ki judgment ma sarkar da compensation POP da ba adum da compliance to do gi judgment to adudi force to go enforce on means le hen ga do ni judiciary ma executive su special executive moi da binding hen do ne akoina aina tar ko judgment si noina execute to ya de have to binding hen ga do ne adudi yani mon thoi aina sai yani di haisna sai gi mi criticism ya de have pose court na tawra ga di si sacrosanct laida chinthi jamana yedna yaro sunga yaro ga have to hongum si yana power is corrupt away absolute power corrupts absolutely as high si frames la ka high one duga am kan kitanga am sai gi judiciary si law semanga me ham tang ai ju kitanga aina understand to mata da kitang sing do ke is the interpretative creation hai tare aina constitution li yaron do polama interpret to kan da kanom create to khina adon ta aina tasin law sem yaro eba aina sa kan sa samna hai Indian constitution si da hoi federalism hai was suma pande federal hai was suma pande federalism hai suma pande al sigi mata sigi dispute la ka da to kan ai kan gi falinari mana argue to khom da ning sange says da mana course na refer to kan sa hai ta mana su putho ba hai ta ada KSC hoi Oklahoma state ka kanoga state of United States ki federal government se gani ka case na kan sigi case am putho Indian gi context on the judgment ta kheba
judgment taakisna precedent oiraga te makha taba akhoi federalism gi neina kan sida si puthore mai to the interpretive gano haitar judgment haitar mai lakan ri aruga constitution da hairi bodman on thoga judge amna hainga mo si constitution unconstitutional law na to ko dum ka challenge so sum yarani ar constitution positive challenge so sum amroi aruga parliament na simple law si so unconstitutional law ni yet an ruga law sem kan sida kanona ko sem do ginga mo asim ai misan sign like ni kan sem do ko ne ar sa hairi bo kamai to na fourth woman la ga ge hair ga di haziki lai sida discussion sida discussive space ya dir chawt hon ba yam tin powerful hon ba haziki tor smog ne hoina court ki high supreme court judge me involved ore simata ra khoi su judge ma samna encourage ore and discuss so si me the public forum na putho nei na si nei na mun da rai tar kan sala mo hanjen me sa ne phim no hanjen me si adana khoi amot me am silam putho kan phi se pan su do mi na ga na la kan sala mu amu akhoi lesala ga de mu chalai bi abri mi na si yeng mi na si hai gi loi involvement ki invitation ni ta sena prada me am su yobiu akhang hi me am yobiu adagi ordinary people me asu opinion pibiro noi me am opinion pullaga akhoi am ga ong se dong ta hoji sem do hodra gi mata mu jana tre thaina ka sai panai ba colonial system de le po so khoi in le tore si kya karai phok chumi karai phok chum di ga sinai na hoji ka hai bi invitation ma le dona si invitation je khoi me am accept torga nei na si khare hena informative monda aduge informed kind of discussions khoi na sup like paroga background ju me am se mun nei na raga the mind of me a kang exam later. I put Tominaga, no Nazi, Nainaga, one seminary, having when I reinvention and high society, sequential Lisa Lagans, the tiny and another law, tiny and another Wakalons, and other I'm going to reinvent when I see whom I'm Tominaga, Matam going on hands again, when I see a heavy invitation that I'm dinner, a proper bold step in Haiti. Thank you. Yeah, supplement to I can only go Rakesh na law Samsung and I with Namingam there and I with Namingam there to me. A quick either constitution gi manung da lady mam si nataba. A pick paper man mahage, a quick court na law, a quick hanana procedure law, the lirum da por re-arrest hire. Re-arrest over chair, must see can a case memo, Pigatabani Hibese, Kolkata High Court Tagi, Deke Basugi Matanga, Supreme Court Talak case, Amada, re-arrest. Me papa matamda arrest memo piu haibalo ma putoya ado madu share pieces like tringai mana hojikti share pieces the same 1996 ta tawgibedo hojikti 2008 9 la adu degi share pieces da habe aba aduna adu megi angle dani da ma haida constitution pura hongdok pa lo na taba sige sum leiri besida adu da rearrest ogada bani rearrest sorry rearrest nate arrest memo arrest memo pigadabani haibasi law in Chanareva. Madam the Article 141 of the Constitution da Supreme Court na whatever Supreme Court na Haizaraba Aibalo di Litaba Adurdi law in Chanagani Haibam Hayaba Adugi interpretation duni Adege Atopa Mana Kantem Gimatang Pradip Haido Chumi yet pedinatre Chumnigi comply Tona Bigitu the Natana Kariumba Fair Kamenama Torbase Fair Kamenchai Tobia Harimine Court na hector contempt tai haraga yapon teba contempt tai haraga yapon adu thengna gadabni contempt chidi pajana fair comment pe bada adu contempt haraga jidi asoina gare haraga su yaba phone ba adu gidi aduna court na aran ba to yana khanba court na pairaga chale khanba hai ba ta phajaraga aidi court ki mathakta achumba fair comment achi to biya ba judgment ama thore na masi judgment chi aidi pamde masi judgment chi yaning de hai bi chi ya ba Maji Supreme Court ki choba kano singna kano bhauba koige Dr. Kari koige senior advocate ado hani ki chief justice ta chithi khali dudi nang de alabala high court ta nang na lecture pi beda service matter haina de na hai aduga hoji service matter adu tawe adu landra kaya kangriyo adu koi chu ya ba ya ba che koi na khangda bagi pangki de ki bi ni kal de bagi ki du no man cha dana koi ki be aro ba aduna Pradip na any koi media house amana ko na tarak po da se maje hojikti karbu tok dore hojikti koi ki kano hapa to maina video kano se ache hap ka dore ba so CCTV camera ge type ta argument se da kalan kanana karle pa kali to ba ja duna paira ga lebra yung ga lebra ga hakam chal ga lebra hab che loin ut ka dore ba da khali ba kana do tok dore ba aduna newspaper da media house na fair comment pi beda akai ba karchu leite ba adu koi na henjin na ki ru badegi aina
कोर्ट अदु तौरदे कोई जेल संगद्रानि जेल सु चंगोय कंटेम कोर्ट फेयर कमेंट तौबगी जुदे ओनली सोई गरे हारगसु यापनदे सुप्रीम कोर्ट मोय 1528 की मतंगदा प्रदीप ने अदिग कना बबलू ने कना कना नो मी खरा मरी ताहे तो अदे एपोलॉजी तौरगे यारी में कसु तंदी पिरोय दंदी पीजे ना तो दंदी पीजे मरी के दिल्ली से मरी लाओ जे कोई आदल ले तो इन पैसा दे मोय पुतो पीते होय अदु बदि खरा यंग तारे दना मफम मतम दु दि रीजन दु बदि खरा ले तारे लास्ट अमा हंबिनिंगे दु लास्ट की केनो ने ओजादा इना मेन ओइना थोक फ्राइडे की थोक थोकरे मयाम नुंगाई नुंगाई तबा कमेंट सु मयाम माइके के आदि लाकपनिना जीएस जनरल पब्लिक की कंफ्यूज अदुम तौनी अदो मस्वाई से मेन ओइना मसी की नहान की मैटर से मरोइना रिफॉर्म तौननबगी तंजादुनी अदुना जुडिशरी दा एज इट इज हानदगी होना थाजबा अदुगा थाजबा मांगनबम थोकते थाजबा थमगदबने हाइबिनिंग कमा हाइबिनिंग ओये होजकी जुडिशरी से मसी इंडियन डेमोक्रेसी दा मरोइना डेमोक्रेसी चटपा हाइबसे रूल ऑफ लॉ ngakpaduna रूल ऑफ लॉ असि काय काय दि सि कनाना हाइदोइनो कोर्ट ना हाइदोइनि कोर्ट सिंगचिक मनुंगदा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ना सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से largest democratic country of the world oriba India ki highest court of the land na ba aduna asigum basi hanadagi su phadana lakpa khitang misunderstanding leina ba pot oina leigaraga su sigi matung dagi di asigum chamata thokta ba aduga koi punamak na gyan tamina ba aduga leiriba hierarchy awang ba thakta leiriba judges sing na su adugumba masi yam kupna khaleraga praja gi interest ta achumma maikai da chatna ba achumba system da la anana ba hona ba se masida full court na achauba role ma loba changi loina bar council na adu local mam gi bar association sing na chu mating function bam thoi hai ba ma roi be da thamjani okay tong pradeep adu gojara case adu ga ojamani ngasi impact news to lak bibo ngasi ge jana manipur se mapung phan hui ton dosalak pati kai community bu case omo pu amuka na thagachari ngasi gi damak ta impact news ge jana manipur matang solution jana ba tanja yarole adu lamdam se tholiba thodu atho kya gi marik chumba report ke damak impact news mi ta adun lebio